ngasi Committee of Civil Societies Kanglaipak CCS Kendra Sinduna Pangthok Jariba 18 October celebration asigi program asi matang sidagi khoi hongnanaba mayamdagi ayaba logzari aikhoi puwari gi tangkak kayada inamda masigi miyamda leptana para kaya puwari gi haukraba thogdoksinga takpirami tambirami ithin kaya pibirami asumna ngasigi mirol asina adugumba pibiramba puwari gi haukiba thogdok wathok kayana taklamba puwari gi haukraba lamai singduna aikoida kari para tambiriba akoina kari ithin pibiramba haibadu ngasigi mirolna ngasigi miyamna amuktang wakhal paring thabiba amadi munna wakhan khantabiraga tungi poram kari yatminasi haibadu gi yamna luraba tanpham ama yoksaklaklaba adugumba matam oiraklaba asida masigi thoramasi asisu puwari gi yamna masak naina lehoragadaba manipura khundaminariba kanglu phurup punamakna Britishna Manipurbu thadoklamlaba matung mikhal tawduna kanglu phurup kaya amagi mihut singna ahan hana phamkhiba session assembly gi session numit adubu ningsingduna CCS kena haukiba sahi kaya gi mamangdagi numit asibu 18 October observation haina CCS ke gidi khwaidagi important oina yamna significant oiba mongongda aikoina numit ase observation tawduna laksabani asumna ngasigi numit asidasu thormasi akoi pangthok chariba sini aduna mayamdagi ngasigi thoramasi haujanabagi ayaba logjabaga loinana thoramasi daista lengsin binanabagi damakta aihakna CCS ki mahut silaga kosanjari kai khunajaba Dr. L. Deven Singh, former director GNM SPU, chief guest ki phumpham langda lengsin binanaba koksanjari mathangda oza Daniel Ramsan, senior advocate oza busu phampham langda lengsin binanaba koksanjari mathangda oza kai khunarjabo oza Dr. Noni Arambam, assistant professor Dem College of University ojabu phampham langda lengsin biranaba koksanjari makha tarakoina oja Dr. K. Indra Kumar, assistant professor DM University busu phampham langda lengsin biranaba nulukna hangachari ngasigi thoramasigi thormapu oibinabagi damak hojik Committee of Civil Societies Kanglaipak CCS gi President gi pham pubiriba oja Jitendra Nigommapu ngasigi function asigi thormapu oibinaba phampham langda lengsin binaba koksanjari loinana ngasi
18 October numit asi Manipur gi puwarida Manipur gi ningkha tomnamba Manipur amagi ihan hanba assembly session phamba numit Kanglup Phurup kaya gi leader kaya ama elected person kaya ama punkiba numit adu oibanina ngasi su singi ichilinaw mayam amasu aikoin invite tawjay hairiba thoram asida khoina hojik bokta lengsin biriba lakpiraba haiba tare oja singbu phambak thakta koksinjari oja haupu kom president kom tribe organization Valley oja MD Azad Khan advisor UMPC atai oja sing kौखत्सगे लाकपिरगदी अदुम लेंखत पिरकनबा हाइजरी ओजा लानबोन कबुई यूनियन मणिपुर ओजा पुनी लोरीज प्रेसिडेंट माउ यूनियन डॉक्टर एम्बिशन थंगाल कन्वेनर Imphal Naga Forum Oza C.S. Wisobu Vice President Liangmai Naga Council Oza Lengbirak Lagadi ओजा अलेन चिरू ओजा लाकपिरगदी मथक्ता लेंखत पिरकनबा अखोइगी मतमगी कनोमा फैक्टर अमा लेबनिना लाकपिरिबा ओजा सिंग असिगा लोइनाना अखोइ फंक्शन असे होजन्नबा तौजरगे ओजा सिंग लाकपिरगदी मथंग मथंग अदुमक अखोइगी वॉलंटियर सिंगना पाउ पिबिरो अदुगा अखोइ दाइस मथक्ता कोक्सनजरी कोई कौशन जबगी तंजा दो लोग जगे काय खुनब इकाई खुनजरब ओजा सिंगना पंपाक तलेंगसिन भिखरब मतुंगदा ओजा सिंगी कोइगी लेंयान फी कुदोल तंबिरनबा कोइगी सीसीएस केगी माइकई देगे वॉलंटियर सिंग कौशन जरी नाउ President Chief Guest Sana Yalo da degi mutang Loro kai khamnarjarba oja sing marakta lengbirakpa leiragadi akhoi volunteer singna pau pibiro aduga taista akhoi kokhatsage
फंबाक थक्ता लेंसिनबिरिबा ओजासिंगबु pai lengyan phi khudol tam khraba matung asida masigi pangthokliba thorom masigi welcome address pibiranabagi damak Committee of Civil Societies Kanglaipak CCSK gi oza Naurem Mahendra bu koksanjari Maktada ngasigi thorom asi yam mapung fana pangthok hanbiu haibagi damak aina lamdam sibu konbiribi imaibe makoloi leimabu thamoi laka nungda siena thongni jarga CCSK na silliba thorom asi mapung fan biu haidana lining thong lairin bi ani ki mafamda ikok nona thongni jari ngasi Kanglaipak Manipur gi puwari da miyam gi apun malaingak leikhiba numit 18 October Sibu Committee of Civil Society Kanglaipak na lisang sinna satharakpa thaulamga mari leinana ngasi pangthokjariba thauram sigi yamna maruoiba mayai tangbal da lengston bina ba haijarubada harau harauni yabirakba mingoi hangatjarabada aigidi yamba Jenims ki hanagi director oibiramba aigi tamu Deben han maktada taramna okchari ani subada zillaba matam kaya kaithokpiduna ngasige sigumlaba function sibu yawba lengbirakliba Dr. Roni Elangbam ozagi sinba matam kaya kaithokpiduna thoromasi yawba lengbirakbagi damak taramna okchari loinana Dr. K. Nandakumar, Assistant Professor, DM University, Busu Taramna Okchari, Kokomi gi Hanagi Convener amasung CCSK gi Aikogi President Oibiriba Mingoina Hangacharbada Agitau Jitendra Ningomba Taulomasigi Taulomapu oina Lengsin Bibugi Damak Taramna Okchari loinana tongan ba group kayagi lengbirakba womgi nagagi maitai pangal listeninau singi lengbirakliba phampak thakta lengsin biriba punamak pusu aigi maikai dagi taramna okchari loinana ngasige sigumlaba CCSK na sinba thorom sida tongan ba civil society kayagi leader sing maira paibi sing lengbirakuna saruk yabibagi damak CCSK gi maikai dagi punamak putaramna okchari ngasigi thorom masi Manipur gi amadi mapan gi mioi kaya da khangan bidoriba adum raba print media amadi electronic media gi sininau singna matam sana lengbirakuna thorom masi saruk yabibagi damak mayam punamak putaramna okchari matang asida mayam punamakpu taramna okchabagi warol asi matang asida tension jaraga ngasigi thorom masi loiwa fawwa mayam punamak tekta kaidana yaubinaba amukka hanna mayam punamakpu khurumjari amasung taramna okchari oza ngasai lengbirak-taba yaubirak-taba oza inpuigi oza achau Vice President impui naga union oza bus
फंबाक तक कौखचरी ओजा चाउ प्लीज अखोगी वॉलंटियर सिंगना लेंयान फी अमतंग खुदोन तंबिनबा कौसुनजरी थोरम असिगी मखा तारकपा ओइना अखोगी पांथोकसरिबा ऑब्जर्वेशन असिगी मरुइबा की नोट एड्रेस पीबीनबा सीसीएसके की अगी नाउ एल जयंता बु की नोट एड्रेस पीबीनबा कौसुनजरी ngasi puariga sagon aduna leiragadaba yamna maru oiba numit 18 October CCSK na matam kaya sahi kaya gi mamangdagi pangthoktuna lakpa ngasi October gi tarik 19 thangjin numit hairiba numit asigi phambaki leiteng oibiriba ikai khumnabada matik charaba ekhoi ming oina miyamne hena thoido hedongna thangbiraba former director Dr. L. Devan Singh, senior advocate Daniel Ramson, assistant professor DM University Dr. Ozanoni Arambam, Loinana, assistant professor DM University Dr. K. Indra Kumar. Thoido hendongna Committee of Civil Society Kangleipak CCSK gi President gi pampubiriba ikai khumnajariba Oja Jitendra Ningomba ahan pumaktada ikai khumnaba usabaga loinana nolokna kok nonjari ani subada ngasigi thoido hendongna masal suraba Puruk kayadigi lengbirakliba sing amadi tampaki laibiriba Puruk khudingmakpo amamam to oina panjarudragasu Committee of Civil Society Kangleipak CCSK na ikai khumdaba amadi nolokpo usari ngasigi asigumlaba Kangleipak Manipur gi puwarida Miyam gi ahanba lengak leikiba numit 18 October 1948 Hairiba thoram asibo mapung phahan gani haindana lengbirakliba asigi asigumlaba tungan ba athapa madi anakpadagi lengbirakliba leikai gi natraga leibaki oiba asoba thodang pubiriba khudingmak pusu ikongno ni kai khumda usari puariga sagonaraba ngasigi asigumlaba kaukpharoidaba inkhalakliba nahajingda yamna masang oiba yamna historical oiba thauramase karigi damakta pangthoklibano amadi tungda horakliba naha oriba ekhoina tungda kari thodang laurakanda leibak asibu afaba lambel amada amadi achumba lambel da purakadage haibagi wakhalona mangda thamlakanda ngasigi asigumlaba Kangleipak Manipur gi puari da miyamgi ahan balengak laikhiba numit thorom masi pangthoksabani masigi thorom masigi nunggi oiba ekhoigi lengbirakliba khudingmakta thamjage haukiba matamgi wa ningsingduna kari taugadoribano haujikti anoba modern gi matamni artificial intelligence na
लोइनेना महुत सिनखरगदबनी मतम मांगहनगनु हाइरिबा वाफम असी चुम्मी नत्रगा लाली हाइना येनरुबा नत्रगसु पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हाइबसिमदी मरी अदुम लेनदुना तना थानबा यारोय हाइबसिमदी अदुम चुमदुना लेरगनी ngarang oi khiba aduna ngasi makha samthabani ngasi oiriba asina hayeng oiraknabagi damak mami yalibani haibasimadi khangpham thoi mathaki wafam asina mangda thamlaga kanglaipak puari gi yamna sauthoksaningai oiba numit ama oina kanglaipak Manipur gi puari da miyam gi ahanba lengak laikhiba numit 18 October 1948 ase laukhat charga hairiba numit asigi mamang ambasung matung neineduna yengbada oikhiba thokhiba thogdo wathok sing aduna ngasigi aikhoi gi mirol asida kari hainari bage kari paukong challi bage haibadu ningsingba sumgani khalli kanglaipak manipurna samji kitang leidabi ba yagadra kitang leidabi kanglaipak manipurna 1891 da songna kiba achauba lanjau Anglo Manipuri War 1891 Lan Maithi Kraba Matungda Aikhoigi Honglakliba Ahongba Kayana Mirol Aduda Angakpa Phangna Chamamnaba Thokhidabasu Nate Ningtamne Hingjaramlaba Manipurna British ki Makhada Sumnatagi Maming Khaktagi Oina Ningthaugi lengak leihallaga leibak asida ahenba lo kaya semjanduna amadi thamjanduna miyam asibu kuluda sabkhairaga hinghanba punsirol amada thambikhibani ahan amadi ani suba malemgi lanjau marakta malemdo honglakliba ahongba kaya maraktasu lamdam asigi mioi kaya madugi ichel aduda iroinana laki British India gi akhanaba policy kaya marakta communist socialist ki iho kaya su yausilaki British na Manipur thadoktuna satkraba hek matungda mikha polubagi awab masadagi koktuna Anauba nungsa sor honbagi talak aduda anauba ahongba pamba mioi kharana matam adugi miyamgi amukta hena langtaknaba phibam amada lehenki 14 August 1947 dagi hauraga 18 October 1948 fawbagi manung asida lamdam asigi khwaidigi hena langtak naba phibam haibadu yauki maikai khudingda leikai kayada mayolam amadi matai lamda khana nainaba mifam kaya pangthoki anauba political party kaya thoraktuna mayambu magi aningba maikaida punaba hotnabada thoram kaya amasu sinakhi matam adugi miyambu humduna puba yananaba kholau singi manungda ningthaugi sasan muthatnaba miyamgi lengak lehengadabani miyamna pamba mihut khanduna mikhal pangthoktuna leibak ngakchagadabani asina singba kholau kaya launaki kholau sing aduna maram oiraga
मनिंग तंबा अमुक हंजले खंजरमलुरबा मणिपुर की महाराजा लैथाफम खंगदबा ओइकी चही कया ब्रिटिश की मखादा लैरुरबा निंगथौना मियाम की अपाम्बा फंगनब लंबीदा संगसिनबा ओइना मणिपुर स्टेट दरबार मुथतलगा मणिपुर स्टेट काउंसिल की मखादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेमकी मतम अदुदा अमुक हन्ना इंटरियम काउंसिल सेमदुना इलेक्शन पांथोकनबगिदमक फ्रेंचाइज कमिटी सेमकी वैली दगी मेंबर मंगा हिल लगिना मेंबर मंगा मणिपुर दरबार गिना मेंबर अहुम जुडिशरी दगिना मेंबर अनि जिरीबाम दगिना अमा अदुगा माइनॉरिटी दगी अमा मतुंगदा मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 सेमदुना महाराष्ट्र मियामदा सिनकी मदुगी मतुंगदा अमुक इलेक्शन 1948 की जून थादा पांथोकी पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मरक्ता लमदम असी इंडिया यूनियन दा पुल्लबदी अखोई हेना साखोटकनी नुंगाई याइफबा पुंसिरोल अमदा लैगनी हाइदुना लाउखिबा कांगबू अमरोमदना अखोई लैजरिबा नाट सत्नबीदा युमफम ओइदुना इरमदम असे अमुक हन्ना निंगतंबा लेबाक अमा ओइना इरोमदोम लेंगाक चगनी हाइबा कांगबू अनि सिगी मरक्ता अखन्नबा लालोंग कया तौनरखी असुमने इलेक्शन लोरबा मतुंगदा फंगलखिबा रिजल्टदा मणिपुर स्टेट कांग्रेस की सीट 13 इंडिपेंडेंस न सेमखिबा प्रजा शांति गिना सीट 12 इंडिपेंडेंस हिल की साइटना सीट 13 मणिपुर कृषक सभा सीट 5 सोशलिस्ट पार्टी गिना सीट 3 फंकी लेंगांग नबगिदमक्त मियाम न पांबा मिहुत सिंगना इहान हाना अक्टोबर तांग 19 1948 निंथौकाबा नुमित अयुक पुंग 9:45 ताबा मतमदा मिहुत 9:9 पुंदुना सना कोनुंगी दरबार हॉलदा कंगलेपाक मणिपुर की पुआरीदा मियाम की अहानबा लेंगाक लैखिबा नुमित अहानबा मिफम फमदुना अहानबा लेंगाक लैखिबा नुमित ओइखी नुंगाइरिबदी लेंगाक नबगिदमक्ता मिहुत अमुक खनखरबा सिंग अदुना लेंगाकपगी रूलिंगदा अमदी ओपोजिशन दना कना कना लेगेदगे हाइगी लालोंग होंगबा होरखी पार्टी की ओइना प्रजा शांति न लुसिंगबा प्रजा शांति की मेंबर 13 सिंगदगी कारकपा मेंबर 13 मणिपुर कृषक सभा मेंबर 5 पुन्न मिहुत 35 ओइदुना रूलिंग द लेदुना लेंगाक सेमखी लक्ष्यनिंगनिबु वफमदी साउथ ईस्ट एशिया की मनुंगदा मनिंग तंबा लेबाक अमना मरोमदोम लेंगाक चेनबगिदमक्ता डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट माइकैदा संगसिनदुना इलेक्शन पांथोखिबा अमदी मियामना याबा लेंगाक अमा ओइना सेमजबा माइ पाखिबा अदुनी मतम अदुगी अहल लमन सिंह अदुना इंडियन यूनियन दा पुनगनी हाइदुना लाउखिबा ओपोजिशन कांगबुगी मायोक्ता थौना फना इरोमदोम हिंगनी हाइदुना लौखिबा वारेप अदुगी थौना अदु ngasiगी मिरोल असिना निसिंगबा सुंगद्रा हाइना अखोइना खंजै अदुगा अमुक्सु लाक्चनिंगलिबु वाफम अमना मतम अदुगी तेलबा तंजा अदुदा हौखिबा मियामगी इहौ मरक्ता
चिंग तम पुंदुना इरमदम ngakani haiduna phongna laukhiba lepkhiba stand ado ngasigi hojik oiriba phibam asida khanaba nainaba hojiki matam asina oire haibasi thamjaningi thambiriba iramdam asi kanba haibase aikhoigi ithaudangni haiba wakhalon aduna mangda thamlaga hojigi oiriba phibam asida hingminariba kanglup phurup khudingmak lusingba singna wakhal pukning phogdoknaduna amadi amabuna amabu ikai khumnaduna kai khumnabaga loinana khetnaba wakhal thadoknaduna machet tabagi wakhal hundoktuna asanba achumba amadi asengba lambi amada khong thangjin minaduna iraipak iramdam ase amuk hanna khwaidagi afaba leibak ama oinabu hotnabada aikhoi punna saruk yaminaba ase tangai phade haiba wafam ase thamjaraga ngasigi thauram asi pangthokpagi nunggi oiba waron matang swaida tension jarage amuk hanna khurumjari अखोगी ओजा लानबोई कबुई लिंबिरए ओजाबु कौशनजरी ओजा लानबोई कबुई यूनियन मणिपुर ओजाबु फंबाक तेक्ता लिंगसिन बिरंगनाबा कौशनजरी सिंजा लांगजरी सिंगी माइकैदगी लेंग्यान फी कुदोल तंबिनाबा सेम सादुना लेबिरो थोरमगी मखा चथरक पोइना मसिगी थोरम मसिगा मरी लेनना वफम खरा थंबिना मगी दमक फंबा के लेतेंग ओइबिरिबा ओजा डॉक्टर के इंद्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर डीएम यूनिवर्सिटी बु वाई खरा हाइबिरनबा हंगचरी CCSK na sinbiriba Manipur gi ahanba leingak leikhiban numit adungai 1948 ki 18 October numit asibu ningsingduna palan tawbasida mayai tangbanda lingsin biriba koi ikai khumnajariba president member sing loina na mang do lingsin biriba imaibel adegi ahal lai guru aigi maru mapang sing satra sing loina na civil society organization gi luchingba kaya loina na ngasigi program asibu mafam khuding ta yohan biriba media gi isin long sing ahan mamakta ayak na ikok no na punamapu khurumjari kari gidamakta ikoina 18 October si masigi thauram si pangthokpa mathau kari gidamakta taribano masigi taribagi maramdi Manipur gi puwari mayek sengna khangnanabagi damaktani puwari khangdaba people ladudi history laitaba people ladudi
ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯡꯒꯣꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ हिरम खुदिंगमक्ता साइथरइबा काइथरइबा हिरम खुदिंगमक्ता वासलइबा येंगुबदा निंगबा काइनिंगाई मसाक ओइरबा अदुगुंबा खुनाय अमा गी सकलोंदा लाकबा सिना मसुगुंबगी थौदोकसे निंगसिंगबा अमदि नैनबगी यामना तंगाई फदबसे लई हाइबा वाफमसि अहानबदा आई थमजगे थोइदोकना अयाम सांगना लौजरोय की नोट एड्रेस तसु मयक सेंगना पनबिग्रे अदुबु आइना तेंतकना हाइजरबदा मणिपुर हाइबा लेबाकसे अतै अखोइगी युमलोनरिबा अवांगलोमदा नागालैंड खारोमदा मिजोराम सिगे याम खेनै मखोइदी असमगी डिस्ट्रिक्ट अमा ओइरंबनी ngasiगी नागालैंड मतम अमगी नागा हिल्स and Tuensang division ani punchalaga 1962 da statehood piki Bharat ki tratuk suba state ni karigi namakta piki matam dugi nagagi afawu luchingba fizona khulai pairaga lal howa horakpadagi madubu themba yana bagi damakta aikhoi Nagaland da 1962 da statehood pithoki adu makhoi gi state se ethnic base ni haibadi kanglup amatagi the base toba dugum state ni just like adumaina ngasigi Mizoram haibase matamam da Lusai Hills district aina Assam gi oirambaduni adu 1986 ki Mizo Ekota khoi Mizoram si state would pi ki makhoi ga manadana Manipur haibasi aikoina princely state natraga native state haidana British na direct loction daba indirect rule gi makhada ningthau panba लैंगाक शासन नमदा अखोई लाक्सखी लोइना लोइना मतमदुदा इंटरनेट की जुग नते कम्युनिकेशन की लमदा यामना सोथब मतमनी अदुबु लायोय खरब इपाइपु सिंग अदुना सेकेंड वर्ल्ड वॉर लोइरकपदा ब्रिटिश लोय लमना इंडियन सब कॉन्टिनेंट थादुअमदाइगी होंगैबा पॉलिटिकल सिनारियो दो फजना मोय पारादो फाबा ngamami अदुगी मतुंगिना चुराचांद महाराज ना निंगथौ ओइरिंगाइदि होंगना रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट अमगी डिमांड से तौरगा लाखी अदुबु सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना मरम ओइरगा मदु मतम खरा लेपकी अदुगा वर्ल्ड वॉर लोइरब मतुंगदा हाइदिबा डिमांड असि अमुक लाखी अदुबु महाराजा बोधचंद्र सि अखोइना यामना लिबरल इन वन सेंस ही वाज अ लिबरल किंग मयाम की खोलाव ताबा अदुगुमा निंगथौ अमनी अदुना कोइना 1946 की अदुआइदा महाकना कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी हाइदना अमा सेमकी सिगी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी सी अखोइना यामना नुंगाइरिबदी ngasi gi idea of Manipur na crack chalakpa matam sida matam dugi ahlaman singna idea of Manipur se yamna composite oiba inclusive oiba furup khuding mangna kanglup khuding mangna represent over adugumba constitution making body ma semami maitai dagi representative manga ai chingi sinau sing dagi representative manga masida ai koi gi chin kuki site dagi ani yawi ai koi gi tian kham yawre adagi lakhopau haukif adagi daiho Teba Kilong Ar Suisa Hill represent okay Muslim Maraktagi Kazi Waliolana Amayawi Adagi Kingi representative Ani Yawi Sumai Togdana Mioi
सिंगसिना कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी से सेम की मसीदा फुरुप अमता नाथई नागा थमखिदे फुरुप खुदिंगमक सुना सेम खिबा अदुगुम्बा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ने अदुगे कॉन्स्टिट्यूशन से अखोइना 1947 की जुलाई द लोइखी लोइर मतुंगदा महाराजा बोधचंद्रना अयाब पीदे मरमदी कईगिनो हैबा मतमदा 1946 ता लौतुनरगा इराबोसी इंथुनबो होनबदा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में चावना लेखी मणिपुर स्टेट कांग्रेस है लाखी 1946 की आर्यन थिएटर दा निखिल मणिपुर महासभा मणिपुर प्रजा संघ मणिपुर कृषक सभा अहुमगी मिफम पांथोकांदा मणिपुर स्टेट कांग्रेस से फॉर्म तौगने है मतमदुदा इराबो याहोनबो होनबदा इराबो याहोनखिदे अदमाइन तौदना मणिपुर स्टेट कांग्रेस कौबा आर के भुवन सनाना प्रेसिडेंट होइबा खोई मचाना जनरल सेक्रेटरी होइबा अदुगुम्बा पार्टी मा थोलकी हाइरिबा मणिपुर स्टेट कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतमदुदा मरी लेनरमदे अदु मोइना खंजगी इलेक्शन की मतमदा मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी ना शक्ति सुखसोई सोइदना पाइगन हैबसे मोइना खनखी अदुगा मणिपुर स्टेट कांग्रेस की कईनोसी मोई वाखलोन से इंडिया दा मर्ज तौबसे मोई याम कन प्रोपोगेट तौखी मतमदुदा हाइबदी मणिपुर से इंडिया दा पुनगदबनी हाइदना अदो मसिगी बेसिस से कईनो हाइबदा इराबोट हाइबसे कम्युनिस्ट नी अदुना मणिपुर दा कम्युनिस्ट की थ्रेट लेरे हाइबसे मसी हाइजलकांदा मणिपुर से इंडिया दा पुनगदबनी हाइदना मखोइना डिमांड तौखी लोइना 1946 ता पूर्वांचल प्रदेश की वफम लापम मतमदा हाइबदी त्रिपुरा ने कसार ने मणिपुर ने पुंसलकांदा पूर्वांचल प्रदेश हाइदना अमा सेमगनी हाइबगी मतमसिदा अतई लोइनबगना ओपोज तौई अदो मणिपुर स्टेट कांग्रेस ना सपोर्ट तौई हाइरिबा स्टेट सिदा बेंगली अमदी मणिपुरी ना अनिसना लो लोरगा पूर्वांचल प्रदेश से सेमगनी हाइबगी लाकपदा मदु इराबोट अदगी हिलगी अदगी वैलीगी पार्टी मतना याखिदे अदुना महाराजा बोधचंद्र की स्ट्रेटेजी दा माना मतम खर लौखी अदुगा माना अखोइगी प्रजा शांति सभा है अखोइगी माना पार्टी में लिंखलखी अब मसी मणिपुर स्टेट कांग्रेस से काउंटर तौनबगी होनबा मतमदुगी पॉलिटिकल सिनारियो दुन सुम तौदना अखोइगी जून जुलाई अखोइगी 1947 सिदा मणिपुर की इलेक्शन से पांगथोए मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1940 का जून जुलाई 1948 ता मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 की मतुंगिना अदुगा 18 अक्टूबर 1948 सिदा फर्स्ट इनॉग्रेल सेशन ने हाइरिबा सेशन असी अखोइगी मणिपुर असेंबली दी हाई कनागुम्बा खरना मणिपुर नेशनल असेंबली सुहाई मणिपुर नेशनल असेंबली की अहानबा सेशन सी 18 अक्टूबर 1948 पैलेस की दरबार हॉल पांथोकी असुमना अखोइना इलेक्शन तौबा मतमदा यामना फजरीदी मतमदुगी मणिपुर दा लारिक हैबगी चांग से 5% फादे लारिक हैबगी चांग से अदुबु डेमोक्रेसी से याम फजना पांथोकी एडल्ट फ्रेंचाइज ता युमफम ओइरगा हाइबदी मसिदा लारिक हैबगी लन थुम पाइबगी क्राइटेरिया थमदना मिपुंग खुदिंगमंगना वोट थादबा याबगी वन मैन वन वोट ngasi भारत चनरी से 1948 ता भारत न मागी कॉन्स्टिट्यूशन इब लोइद्रिंगाई दा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन से 1949 की 26 नवंबर दा एडॉप्ट तौबनी अदुगा 1950 की जनवरी 26 ता चनबा होबनी अदुना अखोइना 26 जनवरी रिपब्लिक डे हाइदना ngasi इंडिया दा पांथोगिसे मागी कॉन्स्टिट्यूशन चनबा नुमिनी एडॉप्ट तौबना 26 November 1949 adugi mamang 1 year before we had inaugurated the first session of our assembly aduda election was done on the basis of universal adult franchise one man one vote
लन थुम की क्राइटेरिया अमत लेते लारिक हैगेरा पैसा पाइगेरा पाइरोइगेरा मिपुंग खुदिंग भोट थादब याय अमुक हेन फजरीसिना रिप्रेजेंटेशन से मागी पॉपुलेशन दुगा चानाना मिहुत मसिंग जे पीएब हिल की 53 पी अदुगा मैतै पांगल की ओइना अहुम पी अदुगा जनरल की ओइना 30 नि को अदुगा अनि मना प्रोफेशनल ग्रुप तगी अनि अमना एजुकेशन अमना कमर्स एंड इंडस्ट्री मसिना एजुकेशन अमदी कमर्स एंड इंडस्ट्रीसना मागी मागी मरी लेनबा लाइन दुदा लेरिबा मी सिंगदुना खंजगदब असुम तौदना मियो यांखै हुमदोइना साबा अदुगुम असेंबली मा लेरे अदुगा यामना इंक्लूसिव ओइबा हाइबदी निंगसिंग थोक्तृङै मतमदगी तामिनराबा मतम सांगना मणिपुर सिदा लेमिनराबा अदुगुम्बा कांगलुप फुरुप मयाम पुनमकना सेम्बा फजखरबा लेकोल अमदा लई मखल मचू मचू कयाना सालगा निंगथीजरबा लेकोल अमगी मनुंगदा अखोइसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मणिपुर दुना अखोइसे बाउंड तौरकांदा अदुगुम्बा मणिपुर अमा सेमखलखि मसिदा अतै मखा ताबा मयाम होरेन कोई ओजानुनी नंगांगबदा सोइदमकी पलकनी भारत का मणिपुर का लेनरंबा रिलेशन 1947 15 अगस्त ममांगदा लेनरंबा अदुगा 47 की मतुंगदा लेनरंबा मरी सोइदमकी पनबिरकनी अइना सिदा 18 अक्टोबर की महाराजा बोधचंद्र की इनॉग्रेल स्पीच तो अदुना माना करी करी हैरमगे हैबदो मयामगे मफमदा मतेक अमता पंजगे हानब मक्तदा मागी वाहौग थोक्ता इपा इपुगी इखेंगतना सही लिसिंग अनि ngakamaba lamdam sigi representative ama oijaba phangbase ai yam chauthuk saningai ne na ma hairamme ko aduga manipur gi geography manipur gi pak chauba area mana haibada hauji leiriba manipur gi pak chauba area se 8650 square miles aduga plus 7,000 square miles of Cabo Valley. 1948 Cabo Valley की वफम से महाराजा बोधचंद्र ने पल्लमे अदुगा Cabo Valley दगी लाकपा मतम दुगी 1948 ता Cabo Valley दगी लाकपा एकोई annual tribute है तारे Cabo Valley सिना नसागी 1834 की Cabo Valley की agreement को गंभीर सिंह तौना की agreement दुगी मतुंगिना बर्मा द कबो वैली से चतखरे अदुबु मणिपुर की अचौबा हक राइटफुल ओय हाइबगी रिकॉग्निशन ओइना अखोइदा 500 सिक्का ब्रिटिश न पीगदौनी सिक्का सिगी वैल्यू से मतम मतम दुगी मतुंगिन ओनगदबनी अदुना 1948 ता 6725 और 50 रुपीस बर्मा दगी फंगमी हाइदना माना मेंशन तौवेबको कबो वैली से अदगी इकोनॉमी की मतंग माना गांगा में अखोई हिल अमदी वैली की स्ट्रेटेजिक ओइबा पॉइंट सिंगदा अखोई इंडस्ट्री लिंखत कदबनी लंबी थोंग द फोकस पीगदबनी अखोई कम्युनिकेशन निंथीजना चिंगा तमगा की कम्युनिकेशन से निंथीजना लेनबा अखोई रोड कंस्ट्रक्शन सिदा फोकस पीगदबनी अदुगा मोरे जिरीबाम अखोई इंडस्ट्रियल सेंटर ओंथोकदबनी अदगी मणिपुरदा क्वामना थागदबनी खुरखुल की मुका पृथ्वीद ममिंग चली मसी अखोई फजन सेमकटकदबनी अदुगा अखोइद पेपर मिल लिंखटकदबनी अखोइद सो मिल लिंखटकदबनी हाइबसे 1948 ता महाराजा बोधचंद्र की 18 अक्टोबर की स्पीच तुदा मान हाइरमे मसीदगी अखोइना खंगे डेवलपमेंट दा इंक्लूसिव ओइद्रबा हाइबदी मयाम पुन्ना चौखटमिनबो ओइद्रबा इक्विटी द बेस तौदबा डेवलपमेंट ओइरबा अदुइ तारगदी अखोई आइडिया ऑफ मणिपुर से सिदा सुक्सोई सोइदना क्रेक लाकने हैबसे 1948 की अहल लमन सिंगदुना खंगमेब अदुबो ngasi 2025 यौराव मतम सिदासु मसिगे असोइबसे अखोई मेंखत्तना दुमक लाइरी हेना दुम नोंग मनोमगी चिंग तमगी वारी नतना लाइरा नंगी मरक्ता लेरिबा खेनबसे ngasi मणिपुर स्टेटहुड 1972 फंगे
ngasi paru matamda sahi yankhai humdoi statehood phange after 53 years of getting statehood khenaba se noma gi aikoina chawkhale eba aduna idea of Manipur se aikoina thoidokna European scholar ni iba apawa scholar sing na iba theory me am nainaru dragasu 1948 ki adumba inaugural speech 1948 matam dugi ipa ipu singduna pangthom be election gi mawong poto duda dum yawrabaneba akhoi gi naton gi makha da leibani aikoina udabai wani lamgi sanna machi sangena akoina ana theory mayam pakpan palubai wani thoina lamna thirudragasu akoida dum masak se yaurga leijaro posak neba tawbu thabak tu oina pangthok tabai wani ngasi Manipur khunai gi kwaidagi laibak thibadi kaigino haiba matamda akhang ahi singse masina laibak se manghan bada moi gi achoba daite yaweba larik haire khangena leiba singse mase moina tawdabana ne khangdaba mina tawdabadi sawba yadeba khangdabagineba khangna tawdabase masineba politics study nasagi warep leptraba atopana nangi warep lepakaneba adu nangna inba taeba adu sawba yadeba so you need to take your own decision in politics otherwise the others will take decision for you adu akoi inba taba maruina maitai khunai gi khwaidagi laibak thibasi akhoidagi thokibu officer mayam se maruina IS MCS MPS mayam se sakti se moina paidi ni dana mantri mandol haibasi larik haitrasu yayeba adugo real power di kanana pai have the bureaucrats sing na paieba policy se kanana semi bureaucrats sing na semeba adugo khwaidagi laibak thibadi moina laibak nungsira kwasa thabak retirement jala kande hekta nungsira eba masine ba khoina soiri se akhoina pambadi mana tauringai da mana sakti do pairingai da laibak sigi ai afaba kari tawba yai natraga si tawraga di ai si soigine habase masi khanna ne ba laibak nungsi bai si sinatro napi makam ta su sorok tagi lawthu amaga lambi du nalan lambu du ne ba laibak nungsi bai habase aduna laibak nungsi ba laibak chawkhana bo hona bada thoidokna khoine amna kathue na hairubagi mathau ta de isagi yum nungai na bo hona bada madu kathok panate isagi khunai chawkhana bo hona bada aikoina hodari do madu kathok panate madu aigi responsibility ni maramdi khunai sida akoi leirakhi aikoi leigani aikoi isa isusu leiganeba aduna life insurance yawbagi mahuta karamba makhalgi Manipur amada aina aigi isa isu singse thanamgadage haibase ngasi aikoi khanba matam yawrabaneba aina lan phanayam thanamagasu khunai duna kangong sairagadi leibada nungai roeba ko aduna karamba Manipur da aina aigi isa isu se thanamgadage haibase ngasi haiba numisidagi aikoi khanba mathau tai aduga leibak kunung sibirba achau post leibiriba singna retirement gi matungda leibak nung sibirapagi mahuta isagi matamna leiringai da ileibak izati gi khunai sigi state sigi khitang khanbi duna afaba khara tawbirambase masina aikoi tungda suksoi soidana leibak se nongma natra nongma aikoina pamiba chawkhatpa manaba khunai ado adu soidna oigani natragadi ngasi aikoina leiba state se sandren bi imari ngaksam yore do aduna mangdasu lang tungdasu ten haibagi kainodudani aikoi yam heisingna chatpatai khongthang si huzik ta khausa wadona khoi thangbam changi ko makha da kari leige tinghang leibra kongkut leibra je munna yengaga chatpa ma huzik changi natragadi Manipur se ahum thokpa yabagi possibility se huzik yam naksanna leibra haidana aikoi gi wakhanda singna jai adu masimak thoktabadi oisunu thoksu thoi haibagi thajabusu lei adubu aikoi section dabadi yade hongai ba matam sigi matungina leiriba challenges se masi akoi khangbatai ngasigi generation aikoina masigi problem si thengnarabani na ngasigi generation aikoina loisan batai maramde adungai 1947 amadi 48 ta leikhiba ipai pu singdo matam du moi political conspiracy thengnarakhi lautuna bagi kano thengnarakhi factionalism gi pot thengnarakhi singa tamga gi punsan nawa moi honare i
पुन्नबसु तौखी अदुना पूर्वांचल ओपोज तौनब होनबदा अखोगी कुकी नेशनल काउंसिल याउरी तांखुलोंग याउरी कबुई एसोसिएशन याउरी पुन्न फमिन्नरगा वारी वताई सानदुना अक्रॉस द टेबल डायलॉग तौनदुना आइडिया ऑफ मणिपुर से फजना सेमकलकनब होनगिएबा अदुबु लाइबक थीबदी अखोगी करीगुंबा अखोगी 1949 की इपिसे थोम दब तारगदी मणिपुर की इतिहास की लंबी से जर्नी से तोंगान माइकई अमरोमदा ओइरंबसु याई हाइपोथेटिकलनी अखोइना सुम खंजबदा अदुबु थोखरबनिना अखोइ हुजिक कई दो बताय अदु लाइव चैलेंजेस मैम से अखोइ इकोनॉमी फ्रंट अखोइ कमाइना थेंगनानी मतमदुगी इंक्लूसिव ओइबा डेवलपमेंट की वाफम अखोइ हुजिक नैनब ताई थोंग मानना चौखत मिननब होनब ताई अदुना डेवलपमेंट विथ विजन इक्विटी को मसी अखोइ थंब ताई अदगी अमना अमगी कंसर्न अखोइ रेस्पेक्ट ताई अयोन द हेन लेबदो अतोपद पीब तारे मोय द हेन लेबदो अखोइना लौब ताई सो द गिव एंड टेक फॉरगिव एंड फॉरगेट हाइबगी बेसिस सिदा रिलेशनशिप सागलगांदा अदगी अखोइ हिस्टोरिकल बेसिस यामना फजग्रब पुवारी की तांककता इपा इपुसिंगना थंबीरंबा फाउंडेशन स्टोन दो अखोइ काव यादे अदुदा युमफम ओइरकांदा ngasi idea of Manipur se sengpatpana अखोइ अचुंब डायरेक्शन ओइगनी मसिना अखोइ द मही सोइदमकी यानगनी हेबा वाफम खरसे आई थमजगे अरोइबदसु अमुका हाइजगे ngasi अखोइना निंगसिंगबगी थौरम पांगथोरिसे निंगसिंगब खतन लोइगुमसी नैनसी खनसी मतमदुदा लारिक लाइसु हैतेन खलिबा इपा इपुसिंगना माना ngamjab level da होनरगा थंबीरमइबा फजग्रबा हिस्टोरिकल फाउंडेशन से अखोइ मांगनदनब होनसी मसिदगी अखोइ हेन काखलगा हेन अवांग थाक अमदा अखोइ लैनब होनसी हौजिक अखोइ मुन्ना येंगुरकांददी अखोइ जे योंग कैरा कुंबने मतोंदगी सुम नांधरगा मथुंद तारकपदो अदुगा चप माने संविधान लेरमबा असेंबली लेरमबा अदुगुंबा स्टेट अमसे मसी मुथलगा पार्ट सी स्टेट पार्ट सी द थमगिबा यूनियन टेरिटरी ओंथोरकपा 1972 द स्टेटहुड पिरकपा असुक थेंगना खोइदा तौबिरइबको मसिगी नुंगाइ तबा नुंगनांगबा कया अमा अखोइगी मणिपुर की खुनाइदा लैख्रे मसिगुंबा सिंगसि थोक्तनबगिदमक ngasiगी मिरोल लैखोइना होनब ताई नैनब ताई ngasiगी थौरम मसि अखोइ निंगसिंगबा खतना नतना नैनमिनसि खंगनमिनसि होगलैबा नहासिंगना जनरेशन सिंगना मसिगी मतांगदा फजा फजब पेपर क्या पुथोरपयु रिसर्च क्या तौबिदुना असेंग पोसे मालेमगी मियांगी ममांगदा अखोइ थनमसि हाइबा वाफम खरसि थमजरगा मियामदगी काइननबा याथंग निजरी पुनमकु थागतसरी थागतसरी ओजा डॉक्टर के इंद्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर DMU अखोइगी ओजा डॉक्टर पुनी लोरिच प्रेसिडेंट माउ यूनियन बु फंबाक तक कौशनजरी ओजा सिलेंबिरे हैना ताजै ओजा डॉक्टर पुनी लोरिच प्रेसिडेंट माउ यूनियन ओजा फंबाक तक कौखचरी अखोइगी वॉलंटियर सिंगना लेंग्यान फी खुदोल तंबिनबा कौशनजरी थोरम की मखा चथजरकोइना कौशनजरी अखोइगी ओजा डॉक्टर नोनी अरामबम असिस्टेंट प्रोफेसर DM यूनिवर्सिटी ओजाबु वही खरदंग फोंदोकपिरनबा कौशनजरी मैं पुनम के खुमनजरी अखोइगी CCSK की प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट ओइबिरिबंगसिगी फंक्शन असिगी अदुगा लेंसिन बिरिबा रिसोर्स पर्सन्स मयाम अहल लमन चिनाव मरोपांग खुदिमक की माइकेदगी हौख्रबा यामना अखोइगी ग्लोरियस ओइबा निंगसिंगबदा नुंगाइबा फावबा नुमित असिबु नहोना निंगसिंगबगी तांजा असिदे याउमिनरिबा खुदिमकपु आइना काय खुमनजरी मांग द यंगसिल्लुबददी अखोइसी चममनै हौजिकसु यामना वाइ अदुबु मनिंग हल्लरगा येंगुबददी अखोइगी फजबा मिकुपसिंग याम लेरमी अदुगा सिंथानिंगाइ ओइबसु यामना लेरमी हाइबा तारे मदुगी
wahanthok amasung phibam adugi maru oibase aikoi tinbiriba khudimangna nahona na amuk nainabagi mathau taba adudagi su hendoktana icha isu singdasu hairiba wari singsi liba mathau tarakpa karigino haiba matamda haujiksi singa tamgagi lakpa khal kaitharakpa maitaiga maitai pangalgagi marakta singchep thazilakpa adudagidi manipur si maromdom lepchaba ngamlamba lepa asi lepang ngamlaktabagi mawong lakpa aikhoigi manipurgi phajakraba laingak sembagi kanglon lakhiba wari mayam si kausilakpa aikhoi migi mikha pondrabadi mapalamgi wael yaudhrabadi hingba ngamlaroina khalakpa phibam lakhraba ngasigi matam asida aikhoigi tungi wari haukraba punsirolgi phajaba tangkak ama anikak ningsing laga aikhoi mangda amuk sangsin ba yabra yengsi haibado ngasigi nuberasina adugi ngaklo ama pi wakhalon ama phawali haina lawjaba aikhoina khanjabada hairiba hiramase ngasi 1948 october gi tang taraga nipan asida kari thokibage haibase aya manadi khangnadaba ngaktani khangnadaba haibasi karigino haiba matamda nainarudaba aduga masin nainadabagi mangjaba ama haisi hairagadi aikhoigi ikai khumnabase aikhoina khangjadaba aikhoise manung phunba phurup amani aikhoisi laisha taba phurup amani haibase aikhoisi kauge torokpa maram aduna haukhiba matamda leiramba afaba kanglon sing ase ningsingba matamda ngasigi hakselgi phibam da laingak punsirolgi phibam dasu hena madik chumba phirep loba ngamgadoba ngasigi political representatives sing oiriba sing sina aikhoigi haukraba phajakraba iromdom lepa ngamba aduga maning tamba leipa ama oiningbagi aspiration laikiba laingak kanglon iba ngambagi machat laikibado ngasigi laingak pesingi wakhallonda kayamuk yamna yawbagi haibasina tinbiriba miyam hangada wahang amani haibatare maramaduna aikhoi wahang asi hangba iroinana aikhoi manglumna karamna changsingadage haibadugi firebadsu lakani aina khanbada aikhoi manipuri khunai ase wahang hangba lepsilakle aduga haukraba punsirolgi phajaba tangkak sing ase maduna mami oiraga tamjafam leibasing ado aikhoi isasu tamba watle aduga haurak leba angang sing dasu madugi akhoi suthang sing da pigadaba langai sing adasu aikhoi piba ngamdre haibagi chingnaba silaiba aigi wa hauzarage ihan hanbada ina haijadori base manipur ase nainabada yamna nungaiba laipak amani haibase sima akhoi khanamina bayai loilam Britishna loilam chanbasi kayamu yamna changi haibada malemgi mafam khudingmakta challi aduga makoisi numit tadi haib adubne pikraba manipur ase sidi yamna phajaba liklam ama suleirameba Britishna constitution ibagi machat ase ningthina laktringaida pikraba manipur asinane lakpagi mami adu layeba haijabadi aikoigi laingak lon ibagi kanglon ase Britain dagi aikoina phawbada hanbagi mami lay haibase khudam changdamga loinina pibaya khudam oina ingso lisemaga akoigi tarani thoi 1215 akoigi 13th century haibatare 13th century da Britain da constitution ibagi khongchatchi haweba haibadi laingak lon ibai khongchatse aduga manipur dana 11th century da haweba kanagumna hai manipur da 11th century da igiba constitution se constitution natte haeba aduga Britain da igiba adugumba 1215 aduna constitution ge horokpham ni haeba masi ai kitang me amakatang thamjage ai koida madugi confidence madugi ikai khumna bado ai koi ongtuk lawba ya breng seba loyumba sinyen da tawkhiba se miyoi bagi hakpini democracy chanrani haibi wanate masida haikhiba se laingak pasing ase kanglon amagi makhada laingakani haiba aduga khundariba miyoi sing asina makhoi mathau pangani haiba lam singsida haibase ithokpa horakpa haijabadi 11th century gi mamang dadi loimba sinen laktringai mamang dadi
ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯤꯛꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ 11th century loyum basinian lakpa matamdadi ningthau asisu lainga kanglon amagi makhada wayal gadabani sasan tawgadabani haibase lakhiba adubo hairiba kanglon asi Britain da lakhibadi sahi chamaga yankhai matungda Manipur gi matungda lakhiba adu oragadi tinbiriba ahanlaman ichilena khudingmangna aikhoi gi lainga kanglon gi punsirol ase yam namak singthan nyai oi haibasina ahanba Kanagumana hai lainga kanglon semba haibasidi modern haibadi anoba punsirol gi sarukni British na lakhra matungda tambiram laga hairakpani haidna hai adubu aina uzaba matamdadi lainga kanglon punsirol da changakpase mioi begi punsina chaukhatpadi yamna maru oeheba karigino haiba matamda modern state aina ngasi ekon hingi basida hairi sikaino state sina mi ama pharaga phuba yai mi ama pharaga hatpa yai mi ama pharaga dandi piba yai ba ain gi matungina madu natro modern state haise adugi modern state haibadudi karino haidi ain gi miyang dagi lainga kanglon piba haibane ba adu oragadi aikoi British na laktringai anoba punsirol na changakringai matamdasu Manipur dasu lainga kanglon ase kanglon kharigi makha da chatnara mi haibase ningsingubada thengnarubada aikoi yamnamak leisha taba khunai amani haibasigi mami tamkhibase yamna kuire haibase koi khanglabadi ngasi charang nariba ngasi ain chatnatraba phibam da lakpa aikoi na highway chatpa yaraktaba amaga unaba yaraktaba phibam lakhibase aikoi gi historical context aduda haukraba matam adu yenglurabadi aikoi maning halaba khunai amani haibase kaufade haibase ngasi miyamna ningsing view sini aduna aikoina khalliba wakhal akoina chatliba lichat aikoina ngangli wang sing ase aikoi gi adugumba liklam sing adugi sutharakpa chatharakpa adugumba matam adu piba ngambra haibado hanglubadadi yamna ninghan nei yamna ningba kai haibasi thamjani 18 ngasi dagina chahi chama chani gi mamang 1835 chani muki mamang da haibatai 1835 tagina ngasi faw da lakpa Manipur gi political status se lamda yenglurabadi thoidona hongdri haina khoi lobi ai masima aikoina haibi ai ngasai oza indrana amasung ki nota panbiramba Manipur gi Kavu Valley si khak thadok laga atai lamgi saruk sing sidi 1835 ti ngasi faw da lairi base ihong hongdana lairi haina lobi ai haijabadi aikoi gi anoba punsi khongchat ki lambi asida aikoi gi lamdam masigi territorial and emotional integrity ase aikoi laingak semba laipak semba gi liklam ase chahi chani sidi aikoina ngakcha dana laklaba laipak amani adubo haujik tin ninglik law phim da thamli base masi kana gi maral no aikoi gi kari thaudang lei haibase tinbiri ba miyamna ware pa mathau yamna maktai haina thamjike ngalingai matamda ngasidagi akoi gi Manipur gi ining thauna 1948 ngasi gi numit asigi ngasi 1948 ta ngang ki ba wafam da mak na hai aikoi Manipur asi chahi lising ani muki wari mana li aduga mahak na li ki ba chahi lising ani gi wari aduda phajaba wafam ma koina puthok si hai ba tarabadi ngasi daina chahi lising kai mamang da Manipur ning thau pan ki ba matam da pong ba tara haidana phamdon tara member tara minister tara haidana madugi wakhalon si laikhiba aduna ni maram oraga Manipur gi loyum basinan lakhra matam asida aikoi gi matam dugi phamdon sing phampai ba sing aduna ningthauna makha ma ki thabak chatharak pa matam da phamdon pai ba mioi sing ado makhoi gi aya ba yaudana thabak khak taude haidana kanglon leiramni aduna ni ningthaubu ngamba angamba haisi maramdi masaina palli baisi maram kari noida koi rule of law ain ngakpa aduga laipaki minister laipaki CM laipaki prime minister oirga tawning tawba magna haibada tawgodobani haibasidi adungai matamdagi sumasi honglaga lakhra liklam amani aduna laingak pa haibase mi amagi dictatorial oibak lichetna democratic laingak khunai leiba yade haibase ahallaman gi haktagi yamna kan struggle tawrkhaba khongchet amani haibase tinbiriba miyamda thamjani haijabagi maramdi karigino aikoi mangda lengsiliba aikoi punamak ase aikoi na khallibu wakhalon asina laipak asi kanba ngamgadori bara haibasi wahang am oiba aikoi na chaliba lichet ase hingminaba yabagi lichet la haibasi wahang am oiba aikoi na semliba kanglon sing ase
democratic oibra haibasi wahang oirakpa aikoina ngangiba aikoina semliba kanglon amadi furup singa marakta leiba mari ase secular haibadi kanglup naidana hingminaba yagadra haiba wahang sing silakpa masi wahang sing se khara kupna hangdaba taraba aikoi leipa ase adungai matamdagi wana apunba saktam amba puraga lakiba leiga ase leipa ase kanba warak kadoribani haibase ngasigi mirol khanghaningba maramdi manipur si nongma kangdana wathok thoi wathok si mamangai dadi Manipur ko balay pa aduga malem gi atopa yum thang na balay pak singa gi marakta layba mung na bayi wathok oirami adu bunga sidi wathok si sum pixelak padagi wathok si aikoi masel gi marakta khunda minarib singi marakta layba wathok oisilak pa haizening badi sangkraba Manipur gi liklam masida kanglup masel ungkhat na bagi liklam sing asidi yamna nauri ngasi ngarangi wani haiza bai wani adu aradi adungai leramba ahallaman sing aduna karam haina furup singi marakta khalkai hingminaram bage haibase ngasi ki chaukhallaba fizol setlaba adugum laba khunai sina hangpam thoi khumpham thoi haibasini haizabadi political culture apaba ma semgatraba aikoi liklam adubo nahawna ning sing bage hainabi leitraba leipa kai khiba haibasidi soidrabani karigino haibu matamda leipa amagi magi khongchat asi aka akum nai masi fix oina thamba yaba adugumba thabak amannatte leptaba khongchetni aduga leptaba struggle amana leipa aduga lipun semi haibase aikoi kaw phade haibase CCS ke mafamda thamjari amasung tabiriba chilano hanlaman amadi maruk mapang sing mafamda hawrak libana ha sing thamjani aina sum makha chatrakabda haijara kadori base Manipur se British ki makha da leiram dabra haibasin 1891 The British na aikoi bulauction ki hai base koi khangi aikoi lan tauki lan da maiti ki adubu British ki oinadi India da mokoina loilam chalakpa matamda saktam ahum khak mokoina thami amana ningthau pan balaipak amana British na direct pai balaipak aduga amana British na kaya soktaba maike duna tribal sing du oire maruna Assam ge makha da leramba sing aduga ningthau pan balaipak tana Manipur gu oire aduga Makoina direct patient barian Assam gumba Bengal gumba Madras gumba Bombay gumba Delhi gumba si oire UP gumba si oire aduna India si karamba no hairagadi loilam na challaga semakpa adugumba India ni BP Menon masamang na maki iba larikta India se geography amagi manung de uba taraga su makoi gi marakta lingzel manaba laikhide haibase masana ibada dum haizabani aina haibanatte adugumna British India gi manung da Manipur se chalamde haibasima aikoina khangminaba yai aduga adudai khara hangana yengba matamda 1891 da aikoina lana si maithiraba matungda British na Manipur se protectorate haibadi makoina ngakpiraga leiba leipa oina leirami aduga British India da yawhan khide haiba sini haizabadi Manipur gi ningthawado British na yaba miyoi amu oigadabani haiba do che ma thoktuna adugumba khuyak pinaba che adugi makhada Manipur se 1947 pawda British na nga aga lakhiba adugumba ningthau panba leipakti adumuk oikhi haibasini adu arabadi British na chatkhi doroba matam masida Manipur su masagi lainga kanglon hanjaro haiba kanglon ama yauki maduni Independence Act of India harise 1947 da madugi act tu lakpadagini aikoi Manipurna amasung Bharat da matamdu da leiramba chamnga ga humphumaka leiramba adugumba ningthau panba leibaksina mai thopa chanarakpase aina aiba singda thengnajabada hauji anoba aiba khara tholakle masi maruan handak chahida lari anoba khara fongi anoba lairik sing asida haiba matamda madugi che changdu yengwa matamda ngasai gi chamnga ga humphumanga na masing oiba ningthau panba leipak sing ado Bharat ki makha da leiramde British India makha da leiramde makoi tonga na thanami haibase ma kaubiranu aduga yamna nungai bana Indian Independence Act semakhra matungdadi makoi sing ado mai lambi chatkhannarakpa haiba tare maduna maram oraga yamdrabada leipak humpuga daraga manga 75 ningthau panba leipak sing di masa gi laingak semnarakpa aduga constitution inarakhreba madugi manungda Manipur sina khwaidigi tomthin nganba leipak am oikhiba haiba tare karigino haiba matamda Manipur gi constitution duda ningthau gi sakti lauthokhiba ningthau ji ming tagi ona lakhiba adunani
मणिपुर की निंगथौना ngasi नुमित असिदा अदुंगै 1948 हाइकी मणिपुर लाखिबा ओन बसिदी ई तादना लाखिबा ओन बनी मरमदा इसाना याना आइगी शक्ति पिथोकचरे मियामदा हाइकी हाइजबदी आइकोय से मियाम के लेंगा कांगलोन द लाखिबसे आइकोय की मियाम की हेउननी थोइदोंना ई नाइ तानदना निंगथौ मसा मंगना मियाम द सिनकी हाइबसे मागी 1948 ता ngasi की नुमित ngang वांगांग प्रोक्लेमेशन अदुदा मयेक सेंगना पल्ली अदुगा 1927 दगी हौरगा 1947 चौरांग चाही कुंथ्रा मुक्सिदा यामना फजब वाफम अमा लाखी मदुदी ब्रिटिशना खाइदोंबा चिंग अमसुंग तम अनी की मरक्ता लैबा कायरबा खल्लसे एडमिनिस्ट्रेटिव खल्लसे मांगहनगदबनी हाइबसे 1927 दा मणिपुर के दरबारना बटलर कमीशन ने इंग्लैंड की लाख कमीशन चे था कि महाराजा 1948 ngang प्रोक्लेमेशन ब्रिटिश थादोपीरमलबा मणिपुर मसा की कांगलोन लेंगाक लेरबम नुमित असिददी चिंग अमसुंग तम नहौन नमुक पुनसलेदो हाइदना यामना कन्ना वाफम सिंग असि थम्मी हाइजबदी मतमदुगी मिरोल सिंग दुनसु चिंग अमसुंग तम अनि मियोय मपान की फोर्सेस सिंगना मपान की अदुगुंबा मतिक सिंगना थुगाई खिबादो मखोयदसु नुंगनांग ब फाउखी मदु यानिंग खिदे मदु सुमनते की मैतै खक्तने यानिंग खिदब नत्ते मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशन इबदे यावखिबा ngasi की मांग लेंगसिन बिरबा फुरुप सिंग असे मखोय लोइने यावखिबा ngактani फुरुप सिंग अदुननी मणिपुर असे अपुनबा ओइना हिंगलबदी हेना फगनी हाइना वारेप खिबदो अदुना आइगी वखलददी कांगलुप नाइबो वखलना आइकोय मांगद संगसिनबा ngमोय कांगलुप अमखक्ता हिंगदोबनी कांगलुप अमखक्ना मियामदगी हेले नखोयदगी चौखली हाइबो वखल अदुनदी डेमोक्रेटिक खुनाई लाक्लोय मी मसेल खनरकनी कांगलुप मसेल हनरकनी मदुनदी आइकोय चौखटपगी लंबी लापा ngमोय मरम मदुना अहल लमनसिना यालंबा अदुगबा डेमोक्रेटिक स्ट्रगल अमसुंग मियामगी लेंगाकी अदुगमा हाइना बियादो आइकोयगी मरक्तगी मांगहनगुमसी हाइबो वखलगी परिंग अदुदा ngasi wafam sing asi thamjabani adu oiba taragadi manipur maning makha tamba leba oire adubo masi wahan to khara makhai di adumak lei aikoina maharaja ki proclamation si yenglorbadi khara makhai di ma ki conceptual clarity khara wat pagi mami khara su adumak ma ki statement da udabadi nate adubo ain gi phiban dagi yenglorbadi international law gi phiban dagi yenglorbadi aikoi manipur ase masagi liklam da lakcha khre haibasdadi thoidona yeningai leiroi haibasima miyamna thajabiu amasung nainaba yai हाइना थमजगे आइकोना येंगजबा मतमदा यूनिवर्सिटी दे प्रोफेसर ओइबा अदुगा लेंगा कांगलोन द यावरबा मियोय सिंगनसु ngasi मक फावबदा मणिपुर की पॉलिटिकल स्टेटस से करम हाइना लेरमगे बसे मखोय फावद मेक सेंग्री मसी आई खुदम चांगदम कोनन पीब पामी अदुबो ममिंग मथा पनरबदी मदुमक्ति आई तौजनिंग्रे ओके अगोंदा पीब मतमजी याम सांगदोखिगद्रा हाइदना आइना खितंग थुना ngansinbane ado akoi marupna marup victor na खितंग तपथरा ngangbiu maramdi aina mayam gi matamji खितंग इकाई खुना जबदो खितंग थुना आइगी पॉइंट्स नाम दा हाइजबनी एनीवे आइना हाइजनिंग बदी आइकोई मिचम अमसुंग मियाम दि लाइरदना यूनिवर्सिटी द प्रोफेसर ओइबा अदुगा लेंगा कांगलोन द यावरबा भारत की लेंगा कांगलोन मनुंग द यावरबा अखंग अहेनी हाइरबा मीसिंग न पावबदा मखोइना मखोइ अइबदा फेसबुक ता वांगांगबदा मणिपुर की पॉलिटिकल स्टेटस से मसामो फावद मयुम मफम मरांग खंगद मोद कमेंट पीबा कोइ थेंगनये मसिना करी मांगजबगे हाइबा मतम मसिदा आइकोइगे हौरकफम से कोइ नैना फात्री हाइबगे ममीदु ताये अदुबो ngasi ओरबसु आइकोइ असुम हाइना लेरंबा मीनी हाइबसिदी हाइबगे हक्तु फावबदी अदुगी मतिंग दु फावबदी लेबम थोकप्रा हाइबसि आइकोइना खंजबा हाइब तारे मदुनत्रो रिसर्च मदुनत्रो यूनिवर्सिटी हाइबसि यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल हांगलिबसे अचुंब करीनो हाइबदु वखैना नबगी हांगलिबनी मसिदा कितुक किरुम चादना आइकोइ अचुंबगी वखैना रोय हाइना वारेप नखरबदी आइकोइना खनरिबा मयामसिगी वाहन तोक्सुला ओय हाइबसि फावजबा लोइसलमदाइदा इन हाइजगदोरिबसि मणिपुर की पॉलिटिकल स्टेटस से नैनबदा लोइबनाइदे यामनमा निंगथिजबा वाफम कयाम यावरी अदुबो मणिपुर भारत 1948 मसागी कॉन्स्टिट्यूशन लिंगदना मसागी लेंगालोन सेम खुर मतुंगदा इखंग खंगौदना ओलकप चही हाइबदी 1949 की सेप्टेम्बर की तांग कुनमाथोय यौरकपा अदुआइदा शिलोंग मणिपुर की निंगथौबो खुयेक पिहनखी खुयेक असी पीद्रिंगैदा निंगथौना युमदा अमुक्तंग हल्लुगे आई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तानरुगे हाइबसी हाइखी मदुगिसु मतक्ता मणिपुर की मतमदुगी लेरंबा कॉन्स्टिट्यूशन अदुना मागी सेक्शन नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन दुगी पंदुप 9 दा असुमना ई
मणिपुर की निंगथौना महाकी ओइबा याइफा थौशिल नतना लेपाक मियाम की ओइबा अमसुंग मियाम की हक्क मरी लेना वाफम लाकलबदी मदुदा महाकना खुयक पीबा यादे हाइबसी सेक्शन नंबर 8 तमेक सिंगना पनबा मरम अदुना शिलोंग कुन माथोइदा तौनखिबा खुयेक असे निंगथौनसु माकी चिठीददी पामखिदे हाइबगी ममी ताई अदुगा भारत नदी पटेल ना 15 अगस्त 1947 की मनुंगदा मणिपुर अमदी भारत तलेब स्टेट खुदिमक इंडिया दी यावन गदबनी हाइबसे मागी वारोल असु लाइखिबा मदुगी लिखलम मदुगी मखादा मणिपुर दसु चाही अनी की मतुंगदा मणिपुर से करिनो तौरीसे हाइदना मिट पांगलकप मतमदा शिलोंग द कौदुना मणिपुर की निंगथौबो मर्जर एग्रीमेंट साइन तौनाहनकी अदुबो मर्जर एग्रीमेंट साइन तौनरिबसे करिगिनो हाइब तारगदी ममांग भारत अमसुंग मणिपुर ग लेनब मरी सिंग असे तत्खरबना मरम ओरगा मसिदी अनोब कंट्री अम ओइरेदना हाइबगी वखलोन अदुदा भारत नुंगनांग बसोदना मतमदुदा फारोंगनी मरम अदुना मर्जर एग्रीमेंट की वफम मसि लाखिबनी तौबदबो मणिपुर द लेरम मतमदुगी मियाम की लेंगांगना मर्जर एग्रीमेंट द याहोदे मखोई अयाबसु लौखिदे मरम अदुना आइन की थोंगबांदा ngasisu यामना मियाम की इहोगी मचा ओइदना अदुमक लई हाइबसे मियाम ने हेना खंगबिरिदुनी अइना वफम अमनि कक पलग लोशिनजगे 1949 की सेप्टेम्बर की तांग तरा का निपान हाइबदी मणिपुर न इंडिया द मर्ज तौगदब नुमित हुमनी वालिंगैदा मतमदुगी प्रकाश असम की गवर्नर ओइबा असिना वीपी मेनन हाइबदी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के एडवाइजर ओइबा मियो एसे टेलीग्राम अमक ई टेलीग्राम असिगी वहाई परेंग अमखक्तंग मयाम द तमजरमगे नैनब नुवाइनबा टेलीग्राम असी कोट तौजगे असुमाइना ई मणिपुर की निंगथौ असे फिबम अमत्तदा मणिपुर द हललोइगदोबनी एग्रीमेंट असी साइन तौरमदना हाइदना लेटर अमा थिंगनि नुमित हुमनी वालिंगैदा मसिमाइना चिठी असी कोट तौजै अनिशुबदा मतमदुदा मणिपुर की मर्जर द यावबा असम की गवर्नर की एडवाइजर ओइबा ममिंगना नारी रुस्तम जी कौबा महांगनसु चिठी अमा ई असम की गवर्नर द करम हाइन ई मसिगी एग्रीमेंट असी मा इंग्लिस्तान पाथोक के मैम there are indications that the government of party may resist the arrangements and protest that His Highness had no authority to act without consulting the Council of Minister Oblique People. Mahang masamunasu September ki tang kun taruk numit mangani lairaba matungda merger ki 1949 da Manipur da miyam ki lenga ki ho lakpayai मरमदी मणिपुर की निंगथौसे मतम अदुदा खुयक पीबगी हक लेत्रबा अदुगुंबा इनिंगथौ ओइख्रबनीना हाइदना मखोय मसेन चिठी इनबसे अहांगना रिसर्च तौदा थेंगनजरे पुनमा असिना ताकपदी मणिपुर की सक्तम असी टॉप टॉपी मणिपुर की हौखिबा 1948 की वारी असी यामना ननिनिंगाई ओय वान थोक यामना चेली अखोय चाउथोक चनिंगाई सु ओय अदना 1948 CCS केना यामना सांगना निंगसिंगगा लाखिबगी लिखलम अमुक उई मसी अखोय यामना हरावी आई चाही फनेयाम कुइरेना खले अखोय यावजरेइसे ngasisu ai bo khudong chaba khara pibiba wai kara hayan biba amasung asum nai koi bu yauhan biba sinasu ai koi hiram masida lepa leitana thigatna bagi machak su oiba haiba tare aduna ai koi na ngangnari basing asi ain gi phibanung da ngangna ba yaba wafam ngaktani masidai sida kanaguma laipak natra khunai magi maik to wangang bai wafam kaimta leite adugi वखलोन अदो पुथोगा नैनब ngambagi mating du phawbadi aikoi khunai sina chelhaningi amasung ngasi gi political leadership na adugi machat sing adu chelabadi aikoi gi liklam sing adu kai da bada mateng oigani amasung kai tharak laba aikoi gi purup sing marakta laiba khallase kanba ngamgani haibase aidi 1948 na mami oina pi amasung khudam oina pi 1948 ta laikhiba spirit 1948 ta ngangkiba फमखिबा मिफम अदुदा मणिपुर की ngasi तिल्लिबा फुरुप खुदिमक यावखिबा ngaktani हाइबसे कावरोइसी अदुना आइकोइ खुदिमकना थबक तौबा मतमदा आइकोइ अपुनबा मणिपुर अदुना ngasiगिसु आसानी हाइबसे थमजरगा मियाम पुनम पुको अमुकना थागतचरी थैंक यू वेरी मच
थागतसरी ओजा डॉक्टर के इंद्र कुमार ओजा डॉक्टर नोनी रामबम एसोसिएट प्रोफेसर डीएम यूनिवर्सिटी मखा तारक पोइनो ओजा अखोई की ngasi की थोरम सिगी चीफ गेस्ट की फमम लांगदो लिंक्सिन बिरिबा याम्बा डॉक्टर एल देवेन सिंहबु थोरम मसिगा मरी लेननो वाफम खरा फोंदो पिरनबा नलुना कौसनजरी तामो डॉक्टर एल देवेन सिंह former director Jenims ngasi yamna maru oiba hojik aikoina tawdaba yadaba koi CCS ke na senbiriba थोरम बसिदा अयाकु बाटोन तौबिरक्पा याउनबगी तंजा पीबगी असीदमक्ता अहानमक्तदा CCSK गी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की मेंबर पुनुमकपु इकाई खुमनजबगा लोइनना थागतबा फोंदोकसरी लोइनना ngasiगी थोरम बसिगी दाइस लेंसन बिरिबा CCSK गी प्रेसिडेंट गी फमपुबिरिबा अदुगा डॉक्टर नोनी आरामबम अगे नाव मफम क्यारसो खोई थौ पुन्ना तौमिनजख्रबा डॉक्टर के इंद्र कुमार अरगा लोइना लोइनना मांगदे लंगसिन बिरिबा हल्लमन इमाइबेल मोरों पांग सिंह से सोजिंगी लुसिंगबा सिंह जगह जगह खुदिंगमक्तगी अवाब कया मायोग नरगा लेंबिरगलिबा रो ngasi maruoina community anambagi nagagi inpigi khoigi komgi kabuigi maugi silnau sing lengbiraktuna punnai khoi asigum labe yamna maruoiba 18th October 1948 siga mari leinana pangthokliba थोरम असीदा लेंबिरगलिबा इनवाइटी सिंह मीडिया के सिलनाव सिंह पुनः पोहांगना इकाई खुमनो बुचरी अइना डायरेक्टर ओइना थबक तौजरिंगै मतमददी हेल्थ कैम्प गुमा चटपा अदि बाजार इमाइबेल सिंगा पुनः खोई फ्री मेडिकल कैम्प तौबा इमाइबेल सिंह स खरसु यावरे अरुगा खोई नाउ जितेन गा तौरगा मतम कया की ममांगदगी हेल्थ का मरी लेनबा मसीददी अहांगना यावजबा ngमजरकपा अतै तै जगह जगह दा कौक्त्रुक्ता अदगी खोइगी कनोदा खोइगी सादोंगदा भबकचाव इखाइदा मयामसी खोइना तौजरकपा सेददी यावजबा ngamba अदुबु अइना थबक्तगी पोथाजरबा मतुंगददी असिगुमलबा खोइगी मयामगे ओइबे इशू हाइबा तारे खोइना ngangingbसु ngangbा याबा अरुगा अखोइदसो अदुगी अथिंगवा लौरोइदौबा अदुना चाखोटपगी लमदा इसिलनाव सिंग असिना हाइबिरको खुदिमक्ताई अय अनंबाजी यावबा होगजरे लोइना लोइनना ngasiगी खननैनबासी असुकी मतिक इम्पोर्टेंट ओय अइना हामा ताजरकपदगी की नोट एड्रेस पीबिखिबा याम मरिक चुमना पीबिखि लोइनना डॉक्टर नोनी ना ngangbikhiba डॉक्टर इंद्र ना ngangbikhiba असुकी मतिक यामना मरी लेनबा खोइदा पॉइंट बाय पॉइंट खोइगी नैनगदबा दुगुंबा मनीने खंजै अइगी साइटगीसु अइखोइना अक्टोबर की तांग 19 1948 इकान कानदना 15 अक्टोबर दा अमुक 1949 दा इकंग खंगदना मणिपुर गा इंडिया गा अरोनबा सही अमा तौनरगा नमदना अइखोइसे मोगी मखादा लेहनगेबा लोइनना हौजिकसु अइखोइगी आइडेंटिटी अइखोइगी कल्चर अइखोइगी लैरिबा सोवर्निटी कोई फ्रीडम मयाम से महालक्नबगी यामना कन्ना मखोइना लालोंगे सिलिबा मसी पुनमक इमाइबेन मयाम इसिलनो मयाम खोइ खंगमिनरिबनी लोइना लोइनना हजि अइखोइ अमगा तिनबा यादनबा इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सिलिबा लालोंग सिंग से मसी अखोइ मिस्ट्रिक्शन में दरकार ओय अदुननी
ngasi akhoi CCS ke na sinbiriba maruoiba thoromase masibu ningsingnaba masibu nainanaba akhoi amuktang sahi mada thokhragadi masi kanadeba masibu hanjil hanjin tungda lakkadorba naharon jingda isai susingda masi khanganba haji akhoi ni yengjarubada masigi porse history da syllabus ta curriculum da yawbu udeba masinani angang singna what is merger agreement na hangna rakadoi se तो अजी मतंग सिदनी अखोई हजिक से अखोई हौगललिबा छात्र छात्री सिंह इसा इशू सिंह सिदा यामना नैनहंदबा यादबा करी थौखी शिलोंग एकोर्ड कमाई तौगी नमदन मनपुर कमाई तौना हजिक निंखा तंबसे अखोईगी मोइन नमदन लौबिगी हाइबसे मसे अखोइने नैनदबा यादबा सिननी ngasi yamna maru oiba अखोई थौरम अमा अखोईगी CCS के ना पांथोक पीरगा अखोई जात जात खाइदना इसिलनाव मैम पुल्लगा ngasi अखोई मणिपुरी मा कंदबा यादने थोलिबसे अखोईसु सपोर्ट तौमिनबम थोई ngamjangam akhangba ahiba punna aduna ngasi अखोई तिमबिरिबा इमाइबेल सिंह छात्र छात्री सिंह मसिना जगह जगह दा चलेरगा अखोई मसी सही खुदिंगे पांथोक तबा यादे मसी कमाई तौदनु ओहिबनो अरुगा हजिजी अखोई मणिपुर से तोखाई ताननबा सिलिबा अरुगा अखोई मसेन से खुरकी इनलाइ साइना कक तौनरिबा जिंसे करमाई कंजिगे अखोई कमाइना पुंजिनजिगे हाइबसी तंगाई फदना खनदबा यादबा मतम ओइरे हजी अखोइना सोइदना अखोइगी मिहुत सिनबा रिप्रेजेंटेटिव मैम थागत खरे हजिति अखोई कैदौरे मखोई सिंग अदुना ngakpigedaba senbigedaba अखोई से अखोई कनबिगेदaba अखोई से मुइना अखोइजे खुलाइदों सिनारे मसी अखोई खमिनदबा यादबा मसी मुइगी लो मोइबा ना तुंगदा तार कदोरिबा अखोइगी मिहुत ओइरगसु अखोइना पुन्ना खंगमिनरेरगा अखोइ मियामगी अपुनबगी सक्तमदो काहेंदा न मोहनरगा थागतमिनाबा मणिपुर प्रजाबु नुंगसिबा इमाले पाबु नुंगसिबा कंगलेपाबु नुंगसिबा कंगलेपा नुंगसिना हाइरगा अखोइबु कनिंगद्रदि नुंगसिबगी खुदम कराइदे लैगेबा अन हजिक आई मतम जो थेंगजेलबना मतम कुइना लौजरोय हजिक मणिपुर इमा से कंबी मथक्ता अखोइ खांगदा ngौबुगुमा प्रंग प्रंग चोंगेरगा तौनुंगबदी तौबंगमदबा हिंगनेंगना अखोइ सिरबनिको हजिक मतमदा मोरे चटपा याबा मतमदा कांकोकु चटपा याबा चांपुट चटपा याबा जिरी चट याबा कोइ चटपा फंगद्रे तुंगी मिरोल सिंगना इसाइसु सिंगना कोइ कांकोकु चटपा यारमी मोरे चटपा यारमी जिरी चटपा यारमी स्कूटर अमदो ओक्टोमदा चटपा यारमी हाबसे मोइ थाजरोइदोइनी तो सिनदी अखोइ से तमना तमना अखोइ से हिंगना अखोइ सिबगा मानरबनी मणिपुर इमा से कप्पिबनी अदुना नोमतदी अखोइ अमतंग म्याम पुलगा मणिपुर इमागी मोमोन मिनोखसे तमिनजी अखोइ ngam थाक्तो हना मिनजी हाइबो वाफमजी थमजरगा long live CCS के हाइबो हाइ थमजरगा ai matang तेसिनजरी पुनो कोइ खुरमजरी थोरमगी लोइसलपगी मतंग दु योक्सनजरे अदुना ngasi थोरमगी मपु ओइना थोबुरेल ओइना ngasi दाइस इलेक्शन बिरिबा अखोइगी CCS के प्रेसिडेंट जितेंद्र निंगमपु वही मंगा त्रादंग पोंगथोक पिरानबा ngasi थोरमजी के मरी लेनाना वही खर पोंगथोक पिनान कोक्सनजरी लाखपीरिबा पुमना मुपुई कोकनन खुरमजरी ngasi यामना हिस्टोरिक ओइबा अदुगा मणिपुर की पुवारीदा अदुम निंगसिंगदुना लेरगदबा मतमना असुम हौख्रगा मागी नुमित सिगी मसेक मंगाल अदुम हेंगलकदबा नुमित सिगा मरी लेनना कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटीज कंगलेपाक CCS केना ngasi थौरम सिदा मरु ओइना यावबिननबगिदमक्ता दा अहानबदा दाइस लेंसिन बिननबगिदमक्ता हाइजरुबदा हराव हरौं जाबिरकपा थुदोंदों इकाई खुमनजरिबा हान मतम अमगी मणिपुर की सरकार की मखादा लेबा गवर्नमेंट की हॉस्पिटल जेनिम हॉस्पिटल के डायरेक्टर ओबिरंबा तामोबु इकाई खुमनबु चरी लोइना खुगी वांगांग लोइना दाइस लेंसिन बिननबा गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना हाइजरुबदा इकाई खुमनामा पीबीरेपो लोइना चौबा ngasi नुमिसे तोंगान मफम मयामदसु पांगथोकपनि दुबु CCS की ओइनादि यावदबा यादे हाइदना लाक्पिबा मिंग ओइना पंजरबदा खोगी डॉक्टर के इंद्र कुमार हौजुजे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट अखोगी
Dhanamajuri University ki makhada leiba akhoi GP College ta angang mayam au takpiduna tambiri bo jawpusu ikai khumna bukchari loina loina na ujug Manipur Akanogi Dhanamajuri University ki Political Science Department ki oza una library ba assistant professor una library bo oza noni aramam amadi akhoi mamangda husik miyam ki mamangda dais lengsin biriba tongan ba furuki lusing busing oza ambition oza aduga oza Lanboy aduga oza Punit aduga akhoi oza Hopukom amadi hujik sida mang lengsin birimo oza akhoi leangwai gi oza pumnam gai khumna buchari tongan ba furuki lusing ba karasu haijabani adubu ngasisi maring uporapna silakanda yam chawba mokhi mayam guchu function se leiba taraugi sirugi sothegi moyongi monsanghi loina haijabane do ani se mokhoisi singda tangai padan chattabi adaba ma leiraba aduga moru oina ikhogi tangkhulgi sinauk singi su lagaturbu tarikun gani thoisida yam chawba historic oiba khogi thorum abana maram oiduna mokhoisu engagement leigraba aduna maram oidana aikoina haijuruboda swana pakhum bibirakpa adugi damukta suikai kumna buchari loina ngasi gi thorum sida lengwiriba thodoina nikai khumnajariba lamlamgi lekai gi mai club ki maina paibi aduga bilious voluntary force ki koi silnauk sing aduga lekai gi arapadi gi anakpadi gi lakpiba ima ibel pumnamupu CCS ki maikai digi lengwirakpa amadi ngasi ikai khumnajaraba oja singna magi sahi ke asangna khonajarakpa nainajarakpa aikoi unity and integrity da yumpham warakanda ngasi gi thorum sida wafum khara thambiba amadi tabiba adugi damukta suikai khumna buchari ngasi thorum siga mari lenana aigi tenda ko wafum kha ai thamjage aikoi pung ama tadring mamangda lan sananaba koi daibanina yamnasu kharasu thengna hokhre aduga lakpiba aikoi di lamdam sida leibuje koi saksi lamba yadabu oibanina sak mamangda kano tawbudusu noaitabani ai tension jage ai minute manga tara mukti di nokjaroi hojiksi lising ani sumna kun manga 2025 tanja sigi yore tongan ba leibak malem ge leibak singdadi malem sida hojik leiriba ekoi khangeba prithibhi hai base masina taba tongan ba ekoi mayam ama isrogi aduga kanogi matang dagi phangaktana chakatpagi akham thengna leigri haidare adubu maraksida tongan ba leba kharadasu sakhali haidna leiriba mayam singsigi maraktasu magi achauba leibak miyam amadi government pairiba anigi marakta conflict thokta banate Europe ki leibak sing manungda European Union gi adugi ahenba thoksil aduga North Atlantic Treaty Organization gi ahenba thoksil thongna leibak tongan leibak mayam singda ithil pirakpigi nungaitabagi pendabagi wari aikoi loina khangi aduga akhoigi mapangan kalle henal hane leiriba United States of America gi makhoigi regime change policy na o maram oidana atop leibak singda atop country singda makoina leibak ngakpada makoin interfere tobagi penedabagi nungaitabagi thokdok yamna kan thoi ngarang nanta Middle East da thokiba akhoigi achauba conflict amagi matang su mayam tabiri loina na Europe amadi Eurasia ani ga tainaba Russia amadi Ukraine gi sigi lan gi achauba kanu su mayam khangbiri adum akhoi Manipur khakta da nate thokdok thoise atopa prithibhi gi tongan leibak to thoi mayam toiba leibak mayam sing sigi manungda khwaidigi maru oribadi karino haiba matamda mapalam gi ithil sanga ganda hauba ihose masisu yamna kanna haidare masigi posi United States of America gi mokoi Henry Kissinger na puthokiba regime change policy magi makhada ne haidare aduna tonga leibak singda makogi Europe ke kanagi United States of America gi aikogi military base akogi saket ko homfu gi matakta lei haitare masigi homfu sigi marakda makoina yadaba leibak mayam singsi kak tawraga irang jam thonba masina maram oidana India amasung India gi akoi bida leiriba haitare India amasung India gi akoi bida leiriba aikogi leibak singda achauba conflict mayam na thokre khudum oina halebada e akogi Asian koigi India gi kanoda ocean da leba Maldives thokiba Sri Lanka da thokiba
Bangladesh thokiba aduga Nepal thokiba adum thoi sigi thogdok sigi iroinena aikoi Manipur da thogdok thogdok si loisinba ngamdri atop topa Sri Lanka gi di loisingre Maldives ki loisingre ngarang nan thokiba Nepal gi loisingre aduga Bangladesh ki thoiba yoksi ihogduna marum oidna Bangladesh ki hana lejinba punsirol degi pura turakanda haidare ihodi haurakanda ihogduna phani na khalurkanda ihogduna phani na khanjaba ganguna thorgan ihogdu hena patna me masang oki hogjuk koi Manipur da su iho hori iho mayam sing sikupna naina ba mathok tai habduni ado leidi ba posi aikoina rajniti gi yamna itil sangdaba sida aikon munna hori bi iho si kari gi no na thirak pa matam dadi aikogi Manipur dadi kai na hade hoi tongan ma so many factors mayam lei rajniti tawba kanguna makhoi gi factor mayam har kan edu munni yeng ku matam dadi masi tohollage yauna tohanba masi gi issue je thok taba yada pot amak oiba sigi tanja sida ikoi gi hujuki matam ikoi nakhoi gi matam si oiru gi wane aduna masigi issue si Thomas of XYZ amane heta ai mangari ai lairi haire ai English ngange ai loi khange ga hare ga punglu sinba ngamgado posu oifataba adu oifatre haidena adu de khoi kamai leigedege hai bada rajniti gi tawba kanguna moi masel vote kana na ba mi mayam se pangum du hum haidare aduda mayam sing so dum satle haidare satle haisi miyam thoi usitaba khangba khangdi haibigi wana se de ina haisi sali ba tori ba thoong si tongan ba khoi gi taw ge yauna tawba adugumba design amagi makhada tawrupani masi aikoina understand tawmina ba makha aikoi oi 2025 year ko matamda ngasi ga kari mari lene dana 1948 ke october gi tang 12 pasi celebration tawri no ne na hamayamna khangbi ba hana khanbo oira maksu mamangda ngangbi ki ba oja ani oja no ni ngangbi ramba oja Indra Kumar na ngangbi ra mayam singdu adum ai khidang taragadi khidang khara hena wakal khanba hena khandalom ge hena khali aina tentakna aina khanjobada hojik akure thoiba kanu se hojik akoi de issue mayamna yamna akoi da leitabam khangda pose siga sab manana matam du thoki 1947 gi August ki tang taraga mari haibadi British na koi Manipur thatuk tuna satkiba sigi mamang degi hauna nomit khanen gi mamang degi matam khari gi mamang na kariguma Manipur da thokdo khara thokdore haibasi matam du da leiriba lari le so haiba kangbu sing khangre misam prajati khangde aduga haidiba mioi kangbu sing aduna karamba maigi de pugadege haibasi matang de makoi they have already planned tograni makoi di prepare torsi Manipur gi lari le so haiba kangbu gi preparation toba group ama political party gi preparation toba kangbu ama matamudu da ningthau amadi mahaka pulliba kangbu sing gi preparation toba ama aduga atopa mana India ga thangnaduna leiriba British India India Union ki makhada leiba British ki Governor General haidare ko makoi gi Prakash hoi Rosam ji hoina preparation tawlei rebane India British na India thadok dun sarka matangda kari tawgadege haiba pose masi gi plan si kupna amasung asang ba vision amagi makhada semge ba pot amasu oi aduna aina yamna sangnadi hainingde yamna sangudi tamjaning mani adubu mayam su hen waren dawni masi policy ama loi haidni policy ji United States of America amadi England gi policy ama haidare matamduda Manipur gi phibum se British na India thadok tuna sakra matungda India gi Manipur gi jaga se kari ohingade ge haibagi plan ama makoina plan ama 1930 aki matam de plan ama tawba hogre Myanmar gi matang aduga Manipur gi matang amadi India gi matang se makoni yangkanda aikoina itihas gi nainaba matamda yawba aikogi matamuda England gi history department ta haidar England gi university da history department da yamna mamung satkeba historian ama professor Copeland hainale mana idea ama puthoka anda England gi parliament mana thambo wafam mama haidanda India si ningkha tambo podama sungsoidani pidini haimasi makoi hana already yana khrabani kaidogi kanana matamduda Prithvi ki khwai mapang kalibu nu phasi kanano di USA ki president oigiba Roosevelt ni
रोजबेल्टना मागा याम चानरिसि कनानो हाइबो मतमदा इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर चर्चिल हाइदारे अनि सिका तानार का हाइदारे आमे अनि सुबा मालेंग लनक से कोई माई पांग ने बगदम कोई पॉलिसी कर तौदब यादे ना पॉलिसी दुगी मतुंगना मखोची तौरकपनी अदुना अनि सुबा लंजाउ मतुंगदा इंडिया की फिल्म कमाइन ओहगदेगे इंडिया म्यांमार की फिल्म कमाइन ओहगदेगे इंडिया अमसुंग म्यांमार अनि की मरक्ता लेरिबो एरिया से हाइबदी हिमालयन सिंगी सार्डिया आसाम की अवांग लेबा अखोगी सिंग हाइदारे अखोगी सार्डिया सिंगसांग हाइदारे मधुगी सिंगसांग दे लोई लागा सीतागोंग हिल ट्रैक सिबोक लेरिबा सिगी एरिया से कमाइन थमोगदेगे हाइबसी मखोगी असांग लोंग बिजिन मगी मखादा मखोई तोंगाना थमननबगदमता प्लान म पुथोकीबनी मधुबो प्रोफेसर कुपलेन प्लान है अदु 1938 की अदुदी हौरबनी 1942 दा इंग्लैंड की पार्लियामेंट पुथोकांदा मधुगी अखोइना क्रिप मिशन प्लान है मधु अदुम यौरबनी 1942 दा माइथीर कांदा 1946 दा असाई ओजावना हाइबदो शिलोंग दा प्रोफेसर गनतरगाना इजम इराबोना लाआगा मधुगी मतंग नैनगिबा यारोइना हाइबा अखोइगी सिगी एरिया से जगह में इंडिया सुनतबा म्यांमार सुनतदबा सेमहोर मतुंगदा आफ्टर 20 इयर्स आफ्टर 50 इयर्स आफ्टर 100 इयर की मतुंगदा मसीगी जगह से मोगी यूरोप अमदी यूएसए की मोगी खोंदांग होम ओइनेना प्लान तौगिबने बाय अदुगी प्लान दुनी मखोइन थादोखर मतुंगदा माइथीर कांदा अखोगी इंडिया कांगो नमु आइदा पुतोरब प्रिफरेंशियल स्टेट एना मु हाइगी पोट मयाम लापतो सुमाय मथंग मथंग लापनी अइना लाचनी ब पॉइंट हौजिकसु हाइरि मखोगी प्लान दुगी मखादा अखोगी थंगनदुना लेरिबा सिन स्टेट हाइना हाइरिबा अखोगी पाक साउब मणिपुर की पाक साउब 22,327 स्क्वायर किलोमीटर से मसिदी हेना साउब 35,000 स्क्वायर किलोमीटर खरा है मसीदी चौब जगह सिदा मखोगी खोंगथांगबम ताननब हौजिकसु लान तौरिबनी मसीगी एरिया से अमेरिका की कांगबुना मखोगी क्रिश्चियन स्टेट संतोंगनबा अमदी मदु एरिया दो ऑक्युपाई तौननबदा हौजिसु अतत अखम लेतना मखोगी mateeng पांगे बाइडेन की मतमदा पैसा पीरमे अदुगा हुजिकी ट्रम्प की मतमदा पैसा पीदे हाइरगसु पीदेना हलौथोप तारगसु मखोगी अनि रिलेशनशिप अदुम लेरि हाइदरे रिलेशनशिप करम चिन स्टेट से मसी ऑक्युपाई तौननबा अदुना चिन स्टेट की ऑक्युपाई तौननबगी हक तक मरी लेना बांग्लादेश कारिनी बांग्लादेश की अरोइब मताई थंगुदा लेबा अखोई सिटवे प्रोजेक्ट ताइनबदा अखोई सेंट मार्टिन कोबा आइलैंड अमा लई याम पिकबा आइलैंड ने मसिसु अमेरिका ना मधु मखा हानबदा चिन स्टेट तो संग यादबनी मधु संग होन मतमदा हान ममांगी शेख हसीना की मधुदा मान हारिबदा पोस्ट यारक्तबा अदुना मरम ओरेगाना मोंगदी आई सिदा अखोई लारिक लाइसु या हाइबा अखोई मयाम सु यावरिको आइना खंगजबददी अखोई बांग्लादेश हौरिब इहौदसु बांग्लादेश की नहासिंगना कनो तौबनी हाइना खलमबदी यायदो अखोइना मुन्ना चुकुपना येंगकु मतमदे मधु नते स्ला कनो मखोई लाइनिंग की नते कनो की नते मखोई कोक थादरकपने अमेरिका कोक थादरकपदा मधु थुगी वाने अदु वाहिदि सोमदा हिंदू रोमदा कनो तौई गानि पुथोकीबगी वाने समा तौदना अखोई मणिपुर की हुजिक लेरिबो इहो उसिसु यामना लुबा पोट अमा आइना समामांग हाइगी वारिदि समनरमदबुसु याय हाइनिंग मयामना कनो तौदना काला काला हाइगी मतमदा मसी इरांगे तौगेनो तौब पोट अमा ओइबनिना सिगी तंजासते अखोई करी स्टेप लौगदेगे अखोई ngasi lemineriba manipurda lemineriba furup mayam sing manungda amaga nuksinambodo akhoi mathau tabra tadabra haibadune laiba pondi ngasi 1948 ki october ki tang 19 matamduda taugiba allaman sing hadare aduni lese akoina matamduda su akoi india da pungadra puluidra haibasi achauba dibi ni sumne ki dibi ne manipur state congress masina matamduda sileta larik tamuba बेंगोल लाइक तमुबा पुना लाइक तमुबा ग्वालियर लाइक तमुबा लाइक सोहब मैम इंडिया पुलगदी अखोई हेन चौखटकनी हाइदना लेरिब मैम मागी आइडिया पुथोक्ता इंडिया पुनगदबनी हाइदना इंडिया पुनगदबनी हाइद मधुगी मूवमेंट तौगिबा निंथौक शासन जे लौथोकदबनी हाइना कनो तौगिबा सिगी तंदासिदा अखोगी नाट अखोगी कल्चर अखोगी इरमदम हाना ममांगद लेजरम्बा अखोगी मैम सिंग ओइबसिदा युमफुम ओरगा निंखातम लेबाक अमो ओइना अखोई इंडिया दुसु यारोय म्यांमार दुसु यारोय अखोई लेगनी ना हाइगिबा
ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗꯒꯤꯅ ꯌꯥꯏꯈꯜ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯁꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯍꯧꯅꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ 1904ꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯗꯨꯒ 1939ꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯍꯧꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1947ꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯦꯗꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆꯥꯏꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯑꯦꯗꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ 1947 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯥꯁꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯁꯅꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯍꯟꯒꯅꯤꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ 1940ꯒ 8ꯀꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗꯨꯅ ꯀꯥꯔꯛꯂꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯗꯔꯕꯥꯔ ꯍꯣꯜꯗ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 45 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯕ ꯃꯤ 94ꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯕ ꯃꯤ 94ꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯧꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯜꯂꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯟꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗꯨꯗ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯃꯣꯏ 18 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 18ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯃꯤꯔꯦꯞꯇ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯁꯪ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯤ 13 ꯀꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 19 ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ 13 ꯀꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯗꯅꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯨꯅꯁꯨ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯁꯣꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯥꯗꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯥꯗꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯦꯠ ꯂꯥꯔꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯦꯠ ꯂꯥꯔꯖ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯗ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯣꯏ ꯏꯟꯐꯤꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯧꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯩꯇꯩꯄꯥꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯖꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯧꯖꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯧꯔꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯧꯔꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯎꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯎꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯧꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯎꯅꯕꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ 22,327 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯦ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯁꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯈꯠꯀꯦ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯒꯗꯕ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯃꯄꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯅꯥꯒ ꯁꯝꯅꯒꯦꯔꯥ 이스라엘과 섬나게라 조스는 선미제도노 머니푸르 투가이네 하이버두디 애니 리볼루션의 파티 오주노 버두디 에코이 야로 하이버두네요 야로시 아이나 하이버네데 머니푸르기 미얌나 야로 하이버네요 혹직시 머니푸르기 세퍼레트 동네는 호너리부 강무 마얌싱 레이리 마얌 캉비리 마코이는 머르모이두나 아토바 레모리보 마얌싱데 피리부 이틸 마얌싱 아코이 우리 하이다레 마시기 하이 모모코이 강무싱시 까름마 모옹다 가만돌가 머니푸르 투가위야로 하이버 포투네바 칸게 칸나가 투가이도서부디 까이까네르게 신의해나 아도 우리가디 하이리부 강무싱시 kamaina wari sagadege kamaina kodogege makoina ahenba akhoi sahi kayano makoina awa pise masi puse akhoi pun khangminaje aduga makoini yare haidana akhoi ira iraina pigani gani khanmuduri makoigi wajudu sungoi otho yadare sini adubu otho hairaga su ngasi leiriba pimsida government of india na akhoi kari meaning gingibage haiba side akhoi na khangmo mathok tayeba akhoi na isa itanda mukpusu yaro india na akhoi kari oni yingibage adugi indiani yingeba mina pami ba mongdu chan tana ba akhoi masel amaga kari injin narga tawraga mina pami poto tagangi bo redi ke kane sini aduna leiriba purki lebiriba lusingba singsu nganga da buwa ngangoi da ba tham je aidare aduni leirse aduna akhoi sengna akhoi gi community kandaba yade haibududi nanggi thamosini nanggi thamu maduna mapan thulakpa taragadi maduna afabagi oide haidare aduna ni leirisi aduna hujikti akhoi apunbagi oiba potuda sangminenaba gi wakhanudani thamjarisi aina haijarisida kanagumba amagi mayokta ai ngasibukta haide haijaroi aduga hairuba matumdasu waru leire kasu kitang khantara gaidare aidi kandaba yade habadi medi adum leisi aina sola kanda kanana ayu ngakpi gadorino ai community sola kanda kadam community laga ibu kanbigiduno haibudu mudi koi khangmo mathok ta haitare aduna leriba mamangaida manipur si kanana ngangle kananu pudun sali kanana pudun sakki gadege haibu poto koi khangminasi mamangai adungai matamda 14 August gina 1940 ga ai haidare ko sibo ulakiba 1949 gi October gi tang 15 da ekoi India de pun ki haidare masigumba thaini gi allamon sing lorumba haidamba wa mayam sing se ekoi amata chitadana koi de kok sanga kanda ahans lamon sing lorumi he allamon sing si soirame he asoi bi de loktok se allamon sing torum apabadu de kholla khose aduga fast forward oina hena sokana na ba hena unity ore kanda koi sangmina si haibi wakalonda mangna thamakanda ngasi gi program si pangtok sabani aduna ngasi gi program si tabiriba lakpiriba aduga extreme life ta yengbiriba manung musung mapanda haibadi manipuri gi wangmada tongan mafumda yengbiriba pumna mangnasu aikhoina ai isana hairakpada or nataga ngasi gi intellectual aikoi guest of honor singna haigibada karigumba isada nungaitaba songning bo yauragasu karino ne haina wakal amdang khandabiraga o makoina haigibada yam hena manipur kaigadaba yaugo orgadi slip of tangni and khanbiraga atung su nga khoi ngakminasi alaksening bo haidi aroibada aikoi punna manipur se ngakminer kana nuksinasi aduga khwaidi ena phaba manipur amuk hoilakanda ahlaman sing thamirambodo adugi poto 1948 da thamirambodo adudigi 2025 26 da khoi khundaminer ba khoina thammoduna tungi future gi damakta akhoi hena phaba amuk hena phagada pot ama oi minena bhona bada khoi thogdang longmine basi hairaga ai punamakti ai aroibo oina tensinjari
ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯀꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯗꯦꯕꯦꯟ ꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯦꯅꯤꯌꯦꯜ ꯔꯥꯝꯁꯟ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯣꯅꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯏꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ CCSK ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯊꯥꯞ ꯑꯊꯥꯞꯄꯗꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ CSO ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ BBFꯀꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ PPFꯀꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ CCSKꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ngasi live cover pibiriba extreme media aduga hol asibu thoramasi pangthokpatagi pangthoknabagi damak ayaba pibiba Eastern Sports Club adu nomaibungi silinau sing club ki thobuba sing loina na aikhoi gi mari leinaba ngasi ki thoram sida mateng pangbirakhiba aduga wakhalon gi aduga physically mateng pangbirakpa hiram khudimukta mapeng pangbirakpa khudimukpu aroi boina sinjalangjari basingi mohut sinjaraga mayam punamukpu thagatchari thank you all thank you very much akhoi gi saki kanosing do prepare tobiro volunteer sing